Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo n'urw'amakuru. Mbere yo gutangira reka nongere kubisabira. Ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Kandi mbyibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi tugiye kureba kuki Emmanuel Abayisenga bavuga ko ari uwo mu kiswe ubwoko bw'abahutu. Ubundi turebe uko FPR ijugunya abayikore nk'uko bacira shikrete cyangwa hakoreshejwe iturufu ry'amoko abakozi bamwe bakirukanwa ku kazi kabo. Karasira Aimable imikurukundo randura urwango. Emmanuel Abayisenga kuki havuzwe ko ari uwo mu kiswe ubwoko bw'abahutu. Ejo ku itariki ya 9 Kanama 2021 umunyarwanda wabuze ibyangombwa by'impunzi mu Faransa yishe umupadiri Olivier Mer, nyuma yaho ajya kwirega kuri polisi. Icyo gikorwa cy'urugomo kije umwaka umwe nyuma y'uko umunyarwanda atwitse imwe muri kiliziya zikomeye mu Faransa ariyo Cathédrale de Nantes. Amateka rero yongeye kuvugaho, bamwe bati ni Kitso cya Kigali, abanditsi n'uwo mu kiswe ubwoko bw'abahutu. Kubera iki? Umunyamakuru wa La Croix, ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika, mu itohoza ryakozwe n'umunyamakuru Eloise de Neuville kuri Emmanuel Abayisenga, kivuga ko Emmanuel Abayisenga akomoka mu kiswe ubwoko bw'abahutu. Se akaba yarishwe arashwe n'inkotanyi kubera uruhare rwe yakoze muri jenoside, kandi se wabo akaba afunze azira ibyaha bya jenoside. Iyo nkuru ikaba yakwirakwijwe mu binyamakuru byinshi byo mu Faransa. Umwaka ushize Emmanuel Abayisenga akimara gutwika Cathédrale ya Nantes, twashoboye kuvugana n'abantu bakoranye nawe bifuzaga gutanga umucyo ku mateka ye nyuma y'uko ifoto y'umwana w'umusirikare ibiwizwa avuga ko ari we wari Kadogo. Wo twahaye izina rya Kayitare wahoze ari umupolisi mu Rwanda yatubwiye ko Emmanuel Abayisenga atari ikigarasha kandi nanabe inore cyangwa maneko nk'uko byavugagwa. Emmanuel Abayisenga yigiye segonderi ye Igitarama. Hari abantu bavuga yuko yabaye Kadogo, ni ukuvuga umwana wabaye mu gisirikare cya FPR, ariko aya makuru hari umuntu wayanyomoje avuga yuko atari byo. Nyuma ya segonderi bwo yinjiye mu gipolisi. Mu mwaka wa 2000 aho FPR yahuje gendarmerie na polisi, Abayisenga yagiye mu gipolisi akaba yarasohotse mu ikosi ya gatatu yasohotse nyuma y'iryo vugururwa. Undi mupolisi ukiri mu gipolisi cy'u Rwanda nawe yatwemereye umwaka ushize ko Emmanuel Abayisenga yaje gutoroka polisi, nyuma yaho gato umwe mu bo bakoranaga agafungwa. Abo bombi ndibazi impamvu Abayisenga yatorotse igipolisi. Umwaka ushize hanavugwaga kandi ko Abayisenga yasohotse mu Rwanda akajya kuba muri Malawi, aho bishoboka kuba yaragiranye ibibazo biturutse ku mafaranga namwe mu banyarwanda bahaba. Ubu bagiranye ibibazo akaba aribo bakwirakwije ibihuha ko ari umumaneko ukorera FPR. Ikizwi nuko yavuye muri Malawi agasubira mu Rwanda akaza kuza mu Faransa mwaka wa 2012. Ikinyamakuru La Croix dukesha iyo tariki kivuga ko yaje gusaba ubuhungiro mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2013 akaza kububura. Kivuga ko yabwiye Ufaransa ko yatorotse u Rwanda kuko yari yaranze gukorera urugomo abahutu cyangwa ko barasa nk'uko yabisabwaga. Iyo mbarankuru ikaba itaremewe na OFPRA, ikigo gitanga ubuhungiro mu Faransa. Eloise de Neuville biboneka ko yavuganye na Emmanuel Abayisenga mu itohoza rye, avuga ko kuri we Abayisenga arwaye indwara ya paranoia, uburwayi bwo mu mutwe, akabona ko ari kuri urwo ruhande abantu bagombye gushakira imbarutso y'ibikorwa bye by'urugomo kandi akavuzwa. Kayitare yatubwiye ko nawe adasobanukirwa imbarutso y'ibyo bikorwa. Ese byaba ari ingaruka z'amahano FPR yaba yaramukoresheje? Ku kiswe ubwoko, ese yaba ari Abayisenga wabwiye umunyamakuru ko ari umuhutu? Ese yaba ari ibyo yavuze kugira ngo abone ibyangombwa? Abo twashoboye kuvugana nabo ngo baduhe umucyo ku kiswe ubwoko bwa Abayisenga ntibashoboye kuduha umucyo, kuko harimo abari batabizi, harimo abavugaga yuko yaba ari umuhutu, ari n'abavugaga yuko ashobora kuba ari umututsi, ariko bose bashimangiraga ko ikibazo cye naho gihuriye n'ibyo byiswe amoko. Ikindi umuntu yakongeraho mu rwego rwo gusesengura nuko abanyarwanda baje kuneka abandi mu Faransa
akenshi bakunze guhita babona ibyangombwa by'impunzi kuko FPR iba yabahaye ibimenyetso na kuko ko ibabangamiye mu buryo bwo kujijisha. Abayisenga rero nk'umuntu waba waraje aje kuneka impunzi ntiyabanye nazo. Ibi rero byagombye kubera abanyarwanda isomo rikomeye z'ingaruka amateka mabi y'igihugu cyacu cyanyuzemo yadusigiye, aho kurebera ibyo bikorwa bye mu byiswe amoko, bamwe bashinja FPR abandi bagashinja inkomoko ye, ahubwo tukabirebera mu rugendo rw'ubuzima bwa Abayisenga, kuko izo ngaruka mbi zitarobanura umutu cyangwa umututsi. Duharanire guca inzigo dushyira imbere indangagaciro z'ubumuntu. Indiri mu rwango uyiha amatika rukatukura, kora neza wikomereze niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Indiri mu rwango uyiha amatika rukatukura, kora neza wikomereze niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Kuri Ndabaga TV turabashimira uko mukomeje kudukurikira muri benshi, kandi twibutsa abatarabikora kuduha subscribe. Bafashije FPR urugamba none bagiye ku rutonde rwa Shikarete. Mu minsi ishize hatangajwe ko abapolisi bakuru n'abacungagereza 112 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri abo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo IP Bagenzi ufite imyaka 42 y'amavuko na CIP Nizeyimana ufite imyaka 40 y'amavuko. Ibyo bivuze iki? Umutaripfana Impirimbanyi y'ukuri Aimable Karasira yaririmbye indirimbo ye yise Shikarete, maze abafite amatwi yo kumva bagira icyo batoramo. Muri make yerekanaga kwiyubana n'umuntu afite icyo agukeneyeho, arakunyunyuza nk'uko bigendera Shikarete, maze agasukari kamara gushiramo wakunyunyuzaga atakigukeneye akagucira ukisanga mu gihuru cyangwa ahandi habi, ntihazagire n'uwibuka kagasukari wari ufite. Uku rero niko Kagame na FPR babigenza, kuko bo bamaze kumaramo isukari bamucira nka Shikarete. Ingero za hafi tugiye kureba ni ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru gitunguranye no gusabwa kwegura ku bushake ka bamwe mu bakozi. Ibi byo kwegura ku bushake ni ukubeshya, kuko ababihatirwa basubira inyuma bakiyambaza inkiko, nyamara ntacyo ziba ziteze kwamarira, kuko nazo zica imanza zishingiye ku mabwiriza aturutse mu rugwiro. Mu cyumweru cyashize nk'uko ibitangazamakuru byo mu Rwanda byabitangaje, abapolisi bakuru n'abacungagereza 112 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Bikumvikana ko umukuru w'igihugu yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abakomiseri, abaofisiye bakuru n'abato bo muri polisi y'igihugu n'ab'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa LCS. Muri polisi harimo ACP Anthony Kuramba wigeze kuba umuyobozi w'ishami ry'u Rwanda rya polisi mpuzamahanga Interpol, ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi y'u Rwanda ryari rishinzwe ubugenzacyaha CID. Yanabaye umuvugizi wa polisi, aza no kuba umuyobozi w'ishami rishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu rwego rw'igihugu ngenzuramikorere y'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Mu bandi bapolisi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo ACP Reverien Rugwizangoga wigeze kuba umupolisi wa polisi w'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse ayobora abapolisi b'u Rwanda mu butumwa bw'abahoro mu gihugu cya Haiti. Harimo kandi ACP Seminega Jean Baptiste wari umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi. ACP Murenzi Sebakondo wari umuyobozi wungirije mu ishami rya polisi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage, nawe n'umwe mu bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Wasiwe va mu bupfapfa va mu buyobe, wemera ikosora Imana yaguhaye intwari n'intumwa, iguha abamarayika n'abakiranutsi, ubihindura ubusa abenshi urabica, intumwa Kizito Mihigo uramwica, iyo mugabo Nyamihirwe uramwica, idama njya mu bwiza arafungwa, umusizi Bahati turamubura. Turakomeje kuri Ndabaga TV. Abandi bashyizwe mu kiruhuko muri RCS harimo abofisi 6 barimo CSP Zuba Kamiye wigeze kuba umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge iri Mageragere, CSP Mubihame Alphonse, CP Kajabose Mariza Denis,
CIP Nizeyimana Bernard, CIP Harorimana Evariste na IP Bagenzi Jean Baptiste. Kuri aba hakiyongeraho CIP Ndayambaje Jackson wirukanwe burundu kubera amakosa akomeye ariko ataratangajwe. Muri polisi kandi hashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kandi abasuzofisiye 80 kuko bashaje na 19 kuko barwaye indwara zidakira, naho muri RCS 151 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, 12 basubizwa mu buzima busanzwe, 29 birukanwa kubera amakosa akomeye nayo ataratangajwe. Aha rero niho abasesenguzi bahise bahaguruka bahera kuri biriya bikomerezwa by'aba ofisiye bakuru biganje mu ba ACP, CSP, CP, CIP na IP, bose bahurije ku kuba ibi bikomerezwa byinshi byararwanye intambara yo mu 1990. Nyuma aho bamariye kuvumbura ko ibyo barwaniye atari byo bikorwa na FPR, batangira kugenda bacika intege ndetse bakanabivuga kugeza ubwo Kagame abonye ko kubagumana nta musaruro bakimuha kuko batagishoboye kwica, bituma bashyira mu kiruhuko cy'izabukuru. Abasesenguzi benshi bahurije ko ikiruhuko cy'izabukuru ugishyirwamo n'imyaka udakirwamo n'umukuru w'igihugu. Bakagira bati AIP Bagenzi ufite imyaka 42 na CIP Nizeyimana ufite imyaka 40, izo zabukuru abavuga nizihe. Bakemeza ko Kagame yafata abamurwaniye nk'ibisheke arabanyunyuza bamara gushiramo isukari akabacira nka shikarete. Ibi bakabirebera kuri umwe muri bo witwa Tony Kuramba washowe mu mabi menshi harimo no kurasa abana bitwa Mayibobo muri Kigali, bikaba birangiye ajugunywe hanze nk'imbwa agiye ubutagaruka. Tugiye guhita tureba abayobozi bategekwa kwegura. Ni inkuru ducisha kinyamakuru inyoza.com yo ku itariki ya 3 z'ukwa 8 mwaka 2021. Umutwe wayo wagiraga uti Muhanga rurageretse hagati y'akarere n'abahozi ari abakozi birukanwe. Iyo nkuru ivuga ko abahozi ari abakozi b'akarere ka Muhanga birukanwe mu kazi ku maherere bamaze gutanga ibirego byabo muri komisiyo ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo, ndetse hari na bamwe muri bo basubijwe mu kazi ariko akarere kinangira kubasubiza mu myanya bahozemo, bityo bitabaza inkiko. Aba bose basobanura ko birukanwe mu buryo budakurikije amategeko. Ibi bikaba byaratumye biyambaza inzego zisumbuyeho bagamije gushaka ubutabera buhamye kandi bubereye uwarenganye. Umwe muri bo yabwiye ikinyamakuru ati nibyo koko twarirukanywe biranatubabaza kandi mu kazi kacu twaritangiye gukora neza inshingano zacu uko bikwiye, ariko tuza kwirukanwa kubera impamvu za bamwe batashakaga ko dukomeza gutanga umusanzu wacu kubera inzangano ziri hagati y'abantu no kwirirwa bashakira abantu amakosa kugira ngo babikize. Undi ati ibintu byatubayeho nta handi nzi byabaye. Kubona wirukana umukozi utarigeze umugaragariza amakosa afite mu kazi. Hari abakozi bakora inshingano zabo bakongera no kwirirwa bashaka amakosa ku bakozi bamwe ndetse bagatanga raporo zigafatwa nk'ivanjiri imbere y'abayobozi, maze umukozi akirukanwa nta kosa na rimwe afite rigaragara muri dosiye ye. Mu makuru twamenye yanatangarijwe ikinyamakuru nuko hari n'abandi bakozi birukanwe ndetse bamaze kwishyira hamwe bagashaka abazabunganira mu mategeko, bityo bakaba bagiye nabo kugana inyuko mu cyo bise guca akarengane nyuma yo gusabwa ko bandika begura ku nshingano zabo mu ntangiriro z'umwaka 2020. Gusa hari n'uwo komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo yasubije mu kazi, ariko akarere karinangira kubera ko hari abandi bahuje ibibazo nabo basaba kugasubizwamo. Wimakaza ubusumbane n'ubupfapfa n'abamahero n'ibisayirada, biri mu rwango uyiha amatika rukatukura, kora neza wikomereze niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Biri mu rwango uyiha amatika rukatukura, kora neza wikomereze niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Turacyari kuri Ndabaga TV, turagana ku musozo. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline aherutse kubwira itangazamakuru ko byaba bitangaje kubona umuntu wanditse asezera ku kazi ke avuga ko ajyanywe n'impamvu ze maze akaza kurega akarere. Yongeyeho ko akarere gafite ubuzima gatozi, bityo igihe kazahamagarwa mu nkiko kakwitaba ndetse kagatanga ibisobanuro ku byo kazabazwa bijyanywe n'inshingano zako.
nubwo ubuyobozi buvuga ko bwiteguwe kubazwa inshingano zabwo, ababirukanwe mu kazi bemeza ko bitewe n'imikorere y'abakozi b'aka karere ndetse namwe mu bayobozi ngo gutera imbere biri kure, kubera hari bamwe bagifite iturufu y'amoko ndetse no kwanga bo batumva ibintu kimwe. Ibyo kwirukanwa mu kazi kwa bamwe mu bakozi bigafatwa nka munyumvishirize, aho bitana ibigarasha, ibipinga n'andi mazina nk'ayo, bitewe na bamwe mu bakozi baba bishingikirije ibikomerezwa bibahagarikiye bivuga ko byatumwe na FPR. Nyamara si FPR bavuga ko bakorera ifitiye impuhwe abaturage babura serivisi ku maherere. Aba bakozi barenga 60 bo muri Muhanga birukaniwe umunsi umwe ku itariki ya 29 z'ukwa mbere mu 2020. Nyamara si bo bonyine, kuko mu turere twose no mu nzego za leta iyo FPR imaze kukunyunyuza agasukari yashakaga itakigakeneye, ikujugunya hanze bikitwa ko wasezeye ku mpamvu zawe bwite. Nyamara si byo, kuko nko muri urugero rw'Imuhanga ntabwo byumvikana ukuntu abakozi 60 bagirira impamvu bwite icyarimwe. Aha rero niho uhera wibaza impamvu zishikarete zinyunyuzwa zikajugunywa igihe FPR na Kagame babishakiye, impamvu zidahaguruka ngo ziharanire uburenganzira bwazo. Twifurije abakoraga Imuhanga amahirwe masa, niba bitazabaviramo gushinjwa kwangisha ubutegetsi abaturage bagafungwa ubutazavamo. Ikindi twabwira abantu nuko uko mwibwira ko mufite akazi mugakomeza kurebera akarengane, namwe hari igihe muba muzagerwaho. Biragaragara ko ikibazo cy'ibyiswa amoko naho byagiye mu Rwanda, kuko bamwe bakibikoresha nk'iturufu, abandi bagakorerwa akarengane biturutse kuri ibyo byiswa amoko. FPR mureke guhembera inzigo, ahubwo mwunamure icumu kugira ngo abanyarwanda tubone urubuga rwo guca inzigo, kugira ngo abana bacu tuzabarage u Rwanda ruzira inzigo, u Rwanda rugendera ku butabera, u Rwanda rutarenganya ahubwo rurenganura. Icyo gihe nibwo tuzashobora gutera imbere. Aha niho amakuru yacu y'uyu munsi arangiriye. Reka twongere kwibutsa gukora subscribe ku batarabikora, kuri mwe mwese kuduha like no kuza gusangiza abandi ikiganiro mwagikunze. Nge twari kumwe ndi Constance Mutima ukeye. Imana y'u Rwanda ibarinde, murangwe n'amahoro n'urukundo. uhakwa mu cyama ushaka ubutoni, ugakora iyo bw'abagambo bagushira icyo ugezeho cyose ngo mugabane, bakagutera igipindi ngo uzabaho neza, banagutega imitego ya buri munsi, wakubitwa gatoya bakakujugunya, bakakwita ikigarasha cyangwa igipinga. Kora neza wikomereze, niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Indiri mu rwango uyiha amata ikaruka tukura. Kora neza wikomereze, niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha. Indiri mu rwango uyiha amata ikaruka tukura. Kora neza wikomereze, niyo nama Imana ibibibona niwo mugisha.